Basi ambapo tumesoma aho twasomye Paulo ambaye aliandikia Waroma. Paulo yandikiye Abaroma, aliona maisha ambayo walikuwa wanaishi, yitegereje ubuzima bari babayemo, akaingia katika maisha yao, yinjira mu buzima bwabo, ndipo akaandika hapa kwenye hii mstari ambao tunasoma, nuko abandikira kuri murongo twasomye, akasema tusilipe mabaya kwa mabaya. Aravuga ngo twitwe nabi abantu batugiriye. Kuna mabaya mengi ambayo tunakutana nayo katika maisha. Hari ibintu duhura nabyo mu buzima. Kuna mambo mengi ambayo yanatusumbua katika maisha. Hari byinshi biturogoya mu buzima. Lakini Paulo anatushauri, anasema, ariko Paulo yaratubwiye tusilipe mabaya kwa mabaya, tukitwe nabi batugiriye, lakini tuweze kuyashinda kwa wema, ahubwo tuwe tubana amahoro. Na akaongezea akasema, kandi nahandi aravuga, ingawaje naweza kuwa vigumu, ndabizi ko bishobora gukomera, lakini ikiwezekana, ariko niba bishoboka, kama watu ambao waliamini Kristo, nk'abantu bizeye Kristo, ambao waliitwa pamoja na Kristo, abantu bahamagawe na Kristo, ambao walishaokoka, abantu barokotse, tujitahidi tugerageze tuishi na watu wote, tubane n'abantu bose kwa amani na salama, amahoro. Bwana Yesu atusaidie sana. Imana idufashe. Si jambo rahisi, ntabwo ari jambo lakini ryoroshye, Paulo akasema ikiwezekana, ariko nawe yaravuze ngo nibishoboka, akaandika na kwa Ebrania, kandi ndetse yandikiye n'Abaheburayo, tafuteni kuwa na salama na watu wote, mushake uburyo mubana n'abantu bose na amahoro, utakaso, kandi mwiyeza, pasipo huu hakuna anayeweza kumuona Mungu. bitari ibyo ntawareba Imana. Alisisitiza juu ya kuishi na watu, yaragerageje abisisitirizaho kuvuga ngo abantu ngwani n'amahoro, watu wote, avuga n'abantu bose. Tuko na tabia wa Kristo walokole, hari umuco cyangwa se ingeso dufite bw'abantu, unasema nitapenda ndugu yangu, bavuga ati nzakunda mugenzi wanjye, nitapenda Mkristo mwenzangu, nzakunda Mkristo mugenzi wanjye, wengine basi, abandi nuko. Lakini Paulo anasema tupende watu wote bila, ariko Paulo aravuga dukunde bose tutagize ivangura. Bwana tusaidie sana. Imana idufashe cyane. Awe mpagani, yaba mpagani, awe Mkristo, yaba Mkristo, naomba kumpenda, ugomba kumukunda.